you know, came fan nach row is a good. Agus dúirt because Bláithín, ever since you were 8, it's been dicks. I was like, yeah, okay. Got it. Bláithín de Búrca that I'm dumb, to my truck bliain dísh, le déine, agus fanfi mé Martin. I suppose is bhfuirseoir mé de ní curfin sios an féin mar Aiteach, no fiú éireach, no lesbiach, no bi, no fiú pan, no straight, no inrod. Nílis go Gaeilge is ho mé agus so de tugann sé suas nuairtá you know, in bar no réidh agus, you know, term cuma deasar an person, cuma deasar a calling card leis resin, you know, beidir bhfuil rud ag an agus an sin níos déanaí dumsa, so yeah. So an nuachta agam ná tá mé single. Yeah, gur mágat. Oh, far, by the way, alright? Bhí mé le far, okay? Don't let the haircut or the top or like the full camel toe fill you, okay? So mé gafa leis an cock, it's just bhuailm go nearan mo óra generalta gur fualam fair. So ní lesbiach mé is feminine, well tá mé Aiteach, alright? Is tóca an fág an núsáidem Aiteach, seachas, pan. No, few misha talk mé kind of like tá maril derm óhéh, you know, cad an difriocht is your bi agus pan agus má sé nach bhfuil tú kind of transphobic agus obviously nílam. You can't be transphobic and a feminist, so just stop it. Stop it. Is tóca an difriocht of bhuin an daoine ná bisexual is men and women, whereas pan, you know, become a lot faoi cadtá a gceist, you know, sa fóbhrítí. Ní rah an stracailt sin agam riamh, ní rah an coming out moment, ní rah an coming out moment a bheith agam, ní rah sé mar kind of ceist a riamh in san clán agam. And it wouldn't, now, ní am éis a bheith dating aine seachas fair for my sins. Tá mé chunéis sin athair, you know what I mean? De ceistir impression came fan nach leiríonn faoin Aiteach agus faoin mo Aiteach stáitse, you know, because leiríonn faoin gnéas, neart faoin gnéas agus neart faoi bheith le fér, agus neart faoi fér, ach ní leiríonn faoi maná nó aon eile agus is ceis maithé agus tuairt mé an freagra má quantitative. You know, I do have sex with women as well, it's just that I don't have to talk about them on stage because they're not mean. Definitely fóstá imposter syndrome agam, like few imahíonn seo ag leabhart faoi an ábhar seo. I'm kind of going céim fá, you know, and ní raibh mé riamh le ban nó aine seachas fair, again, for my sins. But is tóca go bhfuil sé tábhachtach, you know, é sin a rá, agus sin an fág an núsáidem Aiteach nó at, because tá gach aine I láthair an sin, tá gach aine clúda. Bhálam a bheith níos oscailte óhéh dátáil, so bheadh sé go deas a bheith, you know, in kind of, not a cadre but beidir roint dátí le, you know, maná, nó aon rud eile, seachas fair díreach, because just never mind. But agus tá sé fear, I mean, bacordam leabhart faoi, you know, tá mé Aiteach, you know, bíam sé cuddle le fear, maná, gachrod idir an dárod, you know, well, every person in between. I'm not like fucking tables and chairs and things, but like bacordam really leabhart faoi níos mó, but it's tóca tá níos mó snáb agam le déanamh in san linn sin, you know, so an rudtá agam is tóca ná má sé nach fair díreach call me, okay? I'm a hoe.